Kuri ubu bikomereje ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali i Kanombe agiye kubera umuhango wo kwakira Emir wa Qatar Sheikh Tamim Hamad Al Thani uri mu ruzinduko mu Rwanda rw'iminsi ibiri, akaba aribwo agiye kwakirwa na Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Reka twubike amacupa twegura inyandiko. Uyu ni umuyobozi w'ikirenga w'ubwami bwa Qatar cyangwa se Emir wa Qatar, Bwana Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Uyu munsi ubwami bwa Qatar nubwo buhangange bwose mu isi nzima, kuva ku gihugu cyabo cy'ubwamamare gifite ubutunzi buhambaye kugeza ku kumvikanisha ibihugu biri mu ntambara n'ibindi bifitanye amakimbirane arambye cyane mu ihangana ridashira. Qatar y'uyu munsi muri 2025 ni igihugu buri wese yifuza kugirana nacyo umubano, kuko bisa naho gukorana nacyo biguha ubuhangange muri byinshi. Ibi wabibaza u Rwanda na Amerika. Ibi byose ariko si uko byahoze, ndetse rwose si ibintu byatangiye kera ngo Qatar bibaye igihangange ku kigero iriho uyu munsi. Oya, byose bishimirwa cyangwa se bihagaze kuri politike z'agatangaza zashinzwe n'umutegetsi w'ikirenga wa Qatar cyangwa se Emir wa Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, umaze kungoma imyaka 12. Gusa ariko ibyo nyiri cyubahiro Al Thani akoze muri iki gihe bivanye Qatar ku gihugu Imana yahaye umutungo kamere utuma kibaho neza, gihinduka Qatar iza ku rutonde rw'ibihugu Perezida wa Amerika yifuza gusura kandi akabishyira muri gahunda, ndetse akifuza kuba inshuti nabyo. Ndetse iki gihugu mu muhangange bwacyo yanagisura kikamuha impano y'indege yo kugendamo ya miliyoni nyinshi z'amadolari. Ni impano Qatar yahaye Perezida Donald Trump, ikaba indege yo mu bwoko bwa Boeing 727-8 ifite agaciro ka miliyoni 400 z'amadolari. Ubundi usanga ibihugu byinshi by'Abarabu cyangwa se by'Abayisilamu bikunze ko bidacanwa kana Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko kuri Qatar ho si uko bimeze. Uku kuba inshuti no gukorana bya hafi na Amerika byatumye bamwe mu Barabu batangira gushinja Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani kubagambanira, akajya ku ruhande rw'umwanzi wabo w'ibihe byose kandi wa mbere, kandi mu by'ukuri ngo nta keza ke, bati uzabyicuza. Ndetse ejo bundi ubwo Israel ifatwa nk'umwana wa Amerika yagabaga ibitero by'ibiturika muri Qatar, nubwo ibihugu bimwe by'Abarabu byemeye kumufasha kuzihorera kuri Israel, ariko hari ibindi byamwishimye hejuru, biti dore bimwe twakubwiraga. Amerika si yo kwizerwa, warayizeye uyigira inshuti uyikazi wawe, none dore itangiye kukugambanira binyuze ku mwana wayo yareze bajeyi Israel. Gusa ibyo Perezida Trump yarabihakanye, avuga ko icyo gitero Amerika nta ruhari gifitemo, ndetse na Minisitiri w'Intebe wa Qatar ubwo yabazwaga niba baragambaniwe na Amerika yirinze kubyemeza. Ndacyari kukubwira kuri Emir wa Qatar, umugabo w'inshuti y'u Rwanda cyane, by'umwihariko akaba inshuti ya Perezida Kagame, umugabo unyuzamo agasura u Rwanda, ndetse kenshi muzakunda kubona Perezida Kagame ajya muri Qatar kuganira n'uyu mutegetsi w'inshuti ye. Nkaha ni muri 2019 ubwo yazaga mu Rwanda, Perezida Kagame ubwe akamutwara mu modoka ye. Ifoto yaryoheye benshi kuyibona. Nihubwira ko ari inshuti y'u Rwanda ubyumve, ku buryo ejo bundi ubwo Israel yateraga Qatar, u Rwanda rutazuyaje gufata iya mbere rukamagana iki gihugu. Nta gushidikanya ko umubano w'u Rwanda na Qatar ndetse n'uw'abakuru b'ibihugu byombi udanangiye bidasanzwe kuva muri 2018. Ariko se uretse ibyo nkubwiye, niki kindi bifuza kumenya kuri Emir wa Qatar? Mu by'ukuri Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani hakoze iki mu myaka 12 amaze ku ngoma gihinduye Qatar igihangange? Ubundi se mu by'ukuri uyu mugabo ni muntu ki? Yabigenje ate ngo ahindure Qatar igihugu cy'igihangange nk'uko tuyibona uyu munsi? Reka twubike amacupa twegura inyandiko tuganire kuri uyu mutegetsi w'umuherwe uri mu bambere bakize ku isi. Mbwira akantu kandi ku mateka ye kuva avutse kugeza uyu munsi, ari umwe mu bategetsi bakomeye kandi bavuga ari kijyana kuri uyu mubumbe. Nitwa Oscar Dushime, ushatse unyiteho D7, ndi kumwe na IBTC Film and Design School. Ngo hayikaze. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyane. Ubundi umuryango avukamo mu gihugu cye ni inzu y'aba Al Thani cyangwa se House of Thani. Bategeka iki gihugu kuva igihe umusekuruza wabo Mohammed Al Thani yasinyanaga amasezerano n'Abongereza
mu mwaka w'1968 mu gihe bakolonizaga ibi bice. Abemera ko bategeka iki gihugu. We ntiyitwa umwami, ahubwo bamwita Emir. Emir ni ijambo rikomoka kuri Amir ryo mu Cyarabu, rivuga umuyobozi mu buryo bwa cyami n'umuyobozi wa guverinoma, akaba n'umugaba w'ingabo. Aba Emir baba bayobora ibihugu byitwa za Emirates. Uyu rero ni Emir wa Qatar, kuko Qatar nyine ni Emirates. Sheikh Tamim yavukiye Doha mu 1980, ari umwana wa kane wa Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani n'uwa kabiri ku mugore we Sheikha Moza bin Nasser Al Misned. Yakuze ategurirwa kuzavamo umuyobozi ukomeye, atangira amashuri ye muri Qatar ariko yarangiriza mu Bwongereza. Yize mu ishuri rya Sherborne riherereye mu gace ka Dorset, arangiza amashuri yisumbuye mu 1997. Mu mwaka ukurikiyeho yabaye umwe mu barangije mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Sandhurst ni mu 1998. Sheikh Tamim yasubiye muri Qatar, ahita yambikwa ipeti rya Suryetona mu ngabo za Qatar. Urugendo rwe nk'umuyobozi rwatangiye muri 2003, mukuru we Sheikh Jassim amaze kugaragaza ko nta nyota y'ubutegetsi afite, maze Sheikh Tamim ahita abumuragwa bidasubirwaho. Nyuma y'imyaka 10, kwa 25 Kamena 2013 yagizwe umuyobozi w'ikirenga wa Qatar, ubwo Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani yari amaze kugaragaza ko atagifite imbaraga zo kuyobora igihugu. Hakijya ku butegetsi, yagize uruhare rukomeye mu iterambere rya Qatar mu nzego zitandukanye z'ubuzima bw'iki gihugu. Imiyoborere ye iteza imbere uburezi, ubuvuzi n'ibikorwa remezo ku buryo byazamuye iterambere ry'igihugu mu buryo bwihuse. Yanashyize imbaraga mu guteza imbere guhanga udushya mu ikoranabuhanga no guteza imbere inzego zitandukanye z'ubukungu. Qatar iva mu bihugu byishingikirije kuri peteroli na gaze gusa, itangira ishoramari ku isoko mpuzamahanga. Uyu mugabo akunda imikino n'imyidagaduro. Muri 2005 yashinze ikigo cy'ishoramari mu bya siporo, Oryx Qatar Sports Investment. Icyo kigo ubu cyanaguze Paris Saint-Germain FC yo mu Bufaransa. Uyu mugabo kandi yagize uruhare rukomeye mu gufasha igihugu ayoboye kwakira igikombe cy'isi cy'ibihugu muri 2022. Ibi inshuro ya mbere igikombe cy'isi cyari cyakiriwe n'igihugu cyo mu burasirazuba bwo hagati. Ni igikombe cy'isi cyanatwawe na Argentine ya Lionel Messi. Iri rushanwa ryagaragaje ubuhangange bwa Qatar ku ruhando mpuzamahanga kandi rishyira mu bihugu byamaze kuba igicumbi cyo kwakira imikino n'ibikorwa mpuzamahanga biyishamikiyeho. Sheikh Tamim kandi yateje imbere ububanyi n'amahanga, yubaka umubano ukomeye hagati ya Qatar n'ibihugu bitandukanye mu isi. Umuhate we mu guharanira ubufatanye bubyarira bose inyungu burigaragaza no mu Rwanda, kuko hari ibikorwa byinshi by'iterambere abanyakatari bagiramo uruhare. Intambwe yo gukuriraho viza abanyarwanda yishimangira icyizere afitiye iki gihugu kandi ubufatanye bwamaze gushinga imizi. Abasesenguzi mu bya politiki bemeza ko icyerekezo cya Sheikh Tamim kirenze kure cyane iby'ubufatanye mu bucuruzi na politike gusa, ahubwo ko yifuza ko abantu bo mu bice bitandukanye by'isi bakorana bakazamurana. Umubano mwiza wa Qatar n'u Rwanda watumye havuka amahirwe menshi mu burezi n'ikoranabuhanga, ariko by'umwihariko ishoramari ry'abanyakatari mu Rwanda ryatanze akazi ku bantu benshi, rinagira uruhare ku iterambere ry'igihugu no mu rugendo rwo kwigira. Imiyoborere ya Sheikh Tamim ishingira ku kureba kure, gufata imyanzuro ikwiye ndetse agaharanira iterambere ry'igihugu na mpuzamahanga. Umubano uzira amakemwa wa Qatar n'u Rwanda ugaragaza imbaraga ashyira mu bufatanye mpuzamahanga bugamije iterambere. Uretse kuba Emir wa Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ari umuyobozi ureba kure waharanira iterambere, ni n'inshuti magara y'u Rwanda. Imiyoborere ye yateje imbere igihugu cye, ariko inakomeza ubucuti hagati y'u Rwanda na Qatar. Muri Kamena 2022, Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani yaje mu Rwanda nk'umushyitsi w'igihugu cy'inshuti mu nama y'abakuru b'ibihugu bya za guverinoma wo mu muryango wa Commonwealth yabereye i Kigali. Mbere yaho nabwo muri Mata 2019, umuyobozi w'ikirenga wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani yari yasuye u Rwanda mu ruzinduko rwari rugamije guteza imbere umubano w'u Rwanda na Qatar. U Rwanda na Qatar bifatanya mu bijyanye n'umutekano, guteza imbere ishoramari n'ubufatanye mu bijyanye n'ubukungu, ubucuruzi n'ikoranabuhanga, ubukerarugendo, kurwanya ruswa n'ibindi. Iby'umubano wa Qatar n'u Rwanda by'umwihariko ku ngoma y'umwami Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ni byinshi cyane.
ubuhangange bwa Qatar uyu munsi ku butegetsi bwa Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani bwageze hose hashoboka, harimo kugira Qatar igihugu cy'ubukungu buhambaye gifite umutungo, cyashoye hose mu itangazamakuru nka Al Jazeera na Bein Sport, gishora muri siporo, kigura amakipe akomeye. Iki gihugu cya Qatar cyubatse kompanyi ikomeye itwara abantu n'ibintu mu kirere ya Qatar Airways. Qatar kandi yamenyekanye nk'igihugu gifite umutungo kamere wa peteroli na gaze, maze ishora muri byinshi birimo uburezi, ubuzima. Ni igihugu cyiza cyo kujya kubamo, hakaboneka imirimo yo gukora muri benshi badafite akazi mu isi. Muri iyi myaka 12 Qatar itegekwa na Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani yaramamaye, ihinduka igihugu cy'ubuhangange bwose. Ariko muri iyi minsi Qatar iri kumenyekana cyane mu guhuza ibihugu no kuba igicumbi cyo gushakisha amahoro ku isi muri rusange. Nk'ubu vuba aha mu buryo butunguranye, Emir wa Qatar yahuje perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu biganiro byari bigamije guhosha umwuka mubi umaze igihe hagati y'ibihugu byombi. Ibi kandi yabikoze Qatar imaze igihe ari umuhuza mu makimbirane menshi ku isi, by'umwihariko mu kuba umuhuza mu makimbirane ari hagati ya Misiri na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse no mu gushakira umuti intambara irimbanyije hagati ya Hamas na Gaza. Ndetse ntabwo bwari bubaye bwa mbere Qatar yinjira mu kibazo kiri mu Rwanda, kuko mu mwaka wa 2023 yagiye mu kibazo cya Paul Rusesabagina ubwo yafungurwaga. Mu myaka 1990 ku butegetsi bwa Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, akaba n'umubyeyi wa Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani usanzwe ari Emir wa Qatar, nibwo ubutegetsi bwa Doha bwafashe umurongo w'ubuhuza mu buryo bwo gutuma igira ijambo mu isi, binatuma iki gihugu kidakunda guheza inguni, ibigifasha kugira uruhare mu biganiro bihuza impande zishyamiranye. Kandi mu murongo nk'uwo muri Mutarama 2025 Qatar yagize uruhare mu guhuza Israel n'umutwe wa Hamas yari maze amezi 15 bihanganye mu ntambara. Mu buryo butatekerezwaga na benshi, hagizwe ku masezerano y'agahenge, abanya-Israel bafashwe bugwate na Hamas batangira kurekurwa, na Israel itangira kurekura ibihumbi by'abanya-Palestine yari yarafunze, ndetse ibyo biganiro binaba inzira yo gutanga ubutabazi bw'ibanze. Gusa ariko uyu munsi ibyo bikorwa byo guhuza impande zombi birasa naho biri kuyikoraho, kubera ko Israel yerutse kugaba ibitero muri Qatar, iri guhiga abayobozi ba Hamas bari muri iki gihugu, aho baje kugira uruhare nyine muri ibyo biganiro. Ndetse ku munsi w'ejo habaye inama y'igitaraganya yahuje Qatar n'ibindi bihugu byinshi by'Abarabu n'Abayisilamu, bagamije gushaka uburyo bahangana n'ubu bushotoranyi bwa Israel. Muri 2024 Qatar nabwo yagize uruhare mu biganiro bigamije guhosha intambara Ukraine yahanganyemo n'Uburusiya, byari bigamije kumvikana hagati impande zombi ku kutagaba ibitero ku bikorwa remezo by'ingufu. Muri 2020 Qatar yagize uruhare mu kwakira ibiganiro byagomba guhuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Abatalibani, ndetse biva mu masezerano yasinyiwe i Doha. Ayo masezerano yatumye ingabo za Amerika zari zimaze hafi imyaka 20 ziva muri iki gihugu, binatuma bo muri Afghanistan baganira ubwabo intambara Amerika yari imazemo igihe kinini ishyirwaho akadomo. Muri 2010 nabwo Qatar yagize uruhare mu guhosha amakimbirane yari amaze igihe ahuza Sudan na Chad, nabwo i Doha hasinyirwa amasezerano, ibyari intambara birahagarara, ibihugu binini mu busisi ifite byongera guhahirana. Qatar kandi yagize uruhare nanone mu guhuza abanya-Sudan muri 2011 no muri 2020, hagamijwe gusaranganya ubutegetsi n'uburyo bwo kubona amafaranga yo gufasha abagizweho ingaruka no gutuza abari barakuwe mu byabo. Iki gihugu cyo mu burasirazuba bwo hagati kandi cyagize uruhare rukomeye mu buhuza bwatumye Amerika na Venezuela bihererekanya imfungwa. Hari mu Kuboza 2023 icyo gihe imfungwa 10 z'abanyamerika zatashye iwabo, na leta ya Washington itanga umuturage wa Venezuela yari yarafunze. Muri 2023 nabwo Qatar yagize uruhare mu gusinya amasezerano yo guhana imfungwa hagati ya Amerika na Iran. Icyo gihe abanya-Iran 5 bari barafunzwe na Amerika bararekuwe, ndetse abanyamerika nk'abo bari barafunzwe na Iran bararekurwa. Muri ibyo biganiro harimo no kurekura miliyari 6 z'amadolari za Iran zari zarafatiriwe na Amerika. Muri 2024 kandi Qatar yagize uruhare mu irekurwa ry'umunya-Autriche wari warafungiwe muri Afghanistan. Uyu munsi Qatar iragaragaza ko ari igihugu gihambaye kandi gikomeye mu isi, gifite ibigo bikomeye bihenze kandi bihambaye.
birasa naho ubuto Qatar ifite uyu munsi nta kibazo buteje, kuko bunini bwayo buri ku isi yose, kuko nta ubuhangange bwa Qatar butaragaragara, haba mu mikino, mu bucuruzi, mu bubanyi n'amahanga no gushakira isi amahoro. Ibyo byose byagezweho byihuse kubera imirongo migari ya Emir wa Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Ngayo nguko, ngayo amateka n'ubuhangange bw'uyu Emir wa Qatar. Ni nansoreje icyegeranyo cyacu cy'uyu munsi. Wakoze kudukurikira. Nitwa Oscar Dushime. Naho ubutaha, Imana ibarinde. Isi iri kwihuta ku muvuduko udasanzwe, aho ibyuza ari byo bigusunikira iminsi. Byose byatangiye muri 2012 ubwo ishuri IBTC Film and Design School ryashingwaga rigatangira gutanga ubumenyi budasondetse, ndetse kuva ubwo abo ryigishije ubu nibo bafite ijambo rikomeye ku isoko ry'umurimo. Bamwe babaye ba rwiyemezamirimo, abandi ni abakozi b'ibigo bikomeye. Gusa muri iki gihe isi yabaye umudugudu, ubu kwiga ntibigisaba kujya kure kandi ntibigenza ukundi. Hamwe na IBTC Film and Design School ntibikiri ngombwa ko dusanga aho dukorera ngo tuguhe ubumenyi, kuko amasomo yacu urayabona utavuye aho uri. Turakwigishiriza online kuri telefone cyangwa mudasobwa yawe. Nyuma y'igihe kinini gishize tuyoboye abandi mu kwigisha film making, graphic design na web design, ntiduhagarara. Ubu noneho IBTC Film and Design School irakwigisha gukanika moto n'imodoka, hahandi ubishwanyaguza IPS ku yindi ukongera ukabiteranya nkaho nta cyabaye, kandi ubyigiye online kuri smartphone yawe cyangwa computer yawe. Niba kandi nta na kimwe ufite muri ibyo, ntuhangayike, kuko twabashyireho uburyo bwa smart classroom, aho mushobora kwishyira hamwe muri 25 kuzamura mu kagari mutuyemo, tukabashakiraho kwigira, tukabaha n'ibikoresho byo kwigiraho. Ikiza cyo kwiga gukanika moto cyangwa imodoka nuko bidasaba kuba warize amashuri menshi. Oya, nubwo waba utarize n'amashuri abanza, turakwigisha ukavamo umukanishi w'umuhanga cyane, kuko amasomo yacu yose atangwa mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Wize uyaza rero, aya mahirwe y'imboneka rimwe yabyaza umusaruro. Yandikisha uyu munsi unyuze kuri wa/ibtc/e-learning.com utangire kwiga. Muri IBTC Film and Design School kandi ntabwo tugarukira ku kwigisha gukanika moto n'imodoka gusa, ahubwo hari n'andi masomo nka film making, graphic design na web design hakomeje gutangwa online, nabwo unyuze kuri wa/ibtc/e-learning.com no mu mashuri y'amasomo asanzwe kwa Rubangura, aho dukorera kuva muri 2012. Aya ni amasomo yahinduriye benshi ubuzima, ndavuga baciye akabando k'iminsi kare bakakabika kure bakagana IBTC. Ibijyanye n'amafaranga y'ishuri byo ntibigukange na gato, kuko ku bihumbi 100 byonyine barakwigisha. Umva karusho rero, nubu uri kwiyandikisha ukageraho bakubaza aho wumvise ibyo bintu, ugahitamo kuba byumvise kwa Oscar Dushime, mu yandi magambo ugakoresha promo code ya Oscar Dushime. Ibyo bizaguhesha amahirwe yo kugabanyirizwa ku kigero cya 50%. Ni ukuvuga abandi bishyura ibihumbi 100, wowe uzishyura ibihumbi 50 byonyine. Hari ibyiza biruta byose. Ku bindi bisobanuro dusanga aho dukorera mu mujyi kwa Rubangura muri etage ya 4, office ya 406, cyangwa dusure kuri website yacu ariyo wa/ibtcfilmschool.ac.rawa, cyangwa duhamagare kuri 0788 54 3002 cyangwa 0722 54 3002. Gana IBTC Film and Design School, aho ubumenyi buhura n'ikoranabuhanga bikabyara amafaranga. Sinzi niba ujye ubitekereza, ariko abantu bose muhura babanza kubona ibyo wambaye na mbere yuko babona niba uri inzobe cyangwa se niba uri igikara. Babanza kureba niba uberewe na mbere yo kumenya niba ufite ubwenge buhagije. None niba imyambaro ifite akamaro kangana uko, kubera iki yigurira aho ubonye hose? Nk'ubu dushobora kugenda mu muhanda nkakwereka abantu baguriye imyenda aho babonye hose, nkanakwereka n'abandi baguriye cyangwa se badodesheje ahantu hazima nko muri Mbagariye Fashion. Badoda imyenda y'ubwoko bwose, yaba iy'abagabo, iy'abagore n'iy'abana, muri model zose wakwifuza.
imyenda y'ibirori nka costume z'abagabo n'iz'abagore, amakanzu, amashati, ariko by'umwihariko impuzankano cyangwa uniforme z'ubwoko bwose. Ibigo by'abanyeshuri, abashinzwe umutekano, amaresitora, amahoteli n'abandi bose bakenera uniforme. Nk'ibyo bitari bihagije, Mbagariye Fashion inigisha kudoda. Abahize mbere ubu ngubu bari mu kazi. Nta gikwiye kukubuza guhamagara cyangwa se kwandika ubutumwa kuri 0782080321 cyangwa ukabasanga aho bakorera ku Kicukiro Ziniya, ubundi ukareba uburyo hari abadozi, hakaba na Mbagariye Fashion. Ese nawe wajya guzongwa n'ikibazo kibura n'ihenda ry'ibicanwa? Umva, rekeraho guhangayika, kuko hamwe na Quick Cooking ibyo byabaye amateka. Muri Quick Cooking tugukorera amashyiga meza kandi agezweho, ubwiza bwayo bw'inyuma bukajyana no gukora neza kwayo. Muri Quick Cooking nitwe twenyine tugukorera amashyiga y'ubwoko bwose, yaba yimukanwa ndetse n'ayubakiye ahantu hamwe. Iby'ingano y'umuriro wayo ntubigireho ikibazo, kuko ushobora kuwugabanya cyangwa ukawongera bitewe n'ibyo utetse. Umva gashya rero, aya mashyiga ushobora kuyakoreshamo amakara, inshenga, cyangwa ukaba wakoresha inkwi. Hari ibyiza biruta byose. Akarusho gutunga aya mashyiga icyarimwe ni no gusevinga amafaranga yawe, kuko akoranye umwihariko wo gukonsoma umuriro muke cyane kandi ibyo utetse bigashya neza. Aya ni amashyiga arondereza ibicanwa ku kigero cya 80%. Wow! Ngaho nyumvira nawe, ishyiga rigizwe n'ifuru, icyokezo ndetse n'imyanya yo gutekeraho tugushyiriraho bitewe n'iyo wifuza, ku giciro kingana iki se shaho kari nk'ubuntu. Umva gashya rero, ku bakoresha amasafuriya manini ya Muvero, namwe turahari ku bwanyu. Ntuzuyaze kuduhamagara, kuko haba iwawe mu rugo cyangwa aho ukorera umurabyo uratinda, tukugeraho mu kanya nk'ako guhumbya. Ndetse by'umwihariko banyamahoteli n'amaresitora, utubari n'abandi mwese mutanga serivisi zo guteka no kotsa, nimutugane kuko dufite amashyiga mukeneye. Kubifuza kwiga uyu mwuga namwe ni karibu, amarembo yacu arafunguye. Ngwino tukwigisha gukora aya mashyiga, kuyubaka ndetse na sudire. Tugana aho dukorera i Kanombe mu Busanza, i Rwamagana cyangwa Kimironko muri gare. Utubwire ishyiga wifuza, turi gukorere mu kanya nk'ako guhumbya. Ku bindi bisobanuro duhamagare kuri izo nimero ubona kuri screen yawe. Quick Cooking, wow, kugufasha gucana neza kandi ku giciro gito, niyo mirimo twerejwe gukora.